بازی‌های دوستانه که برگزار می‌گردند مرحله نهایی آمادگی با چمپیونات جهان میباشد. برای هر سه دسته که در اینجا اشتراک میکنند این آخرین سنجش ها میشود. برای اینها هیئت دسته رو مکمل میکنند و آن طرف های ضعیف یا سستی که دارند در چنین بازی ها باید برطرف کنند. فکر میکنم امروز بازی به نهایت خوب میشود. مخلصان از این بازی حلاوت میبرند. در همین گونه بازی ها یگان نمود فشار هست یا نه؟ از یک حساب بازی دوستانه است، اما از حساب دیگر این بازی هست که بازی های آخران برای چمپیونات هستند، چمپیونات جهان منظوری من، و باید همه چیز را سنجید و دانست. بازیگران خود همین دسته اسپانیا که بازی میکند فکر میکنه یک کم فشار دارد، چون که اسپانیا یکی از دسته های پرقوت عالم است، در دو کاره چمپیون جهان می باشد و بنابراین بازیگران فکر میکنم از همین حساب که با چنین دسته ها هنوز بازی نکردن کمی ممکن در وای هم باشد، ولی فکر میکنم که این در رفت بازی وقتی بازی آغاز می‌یابد این ناجوری ها برطرف می شود و بازیگران فکر میکنم که بازی خوب میتوانند نشان داد. در این بازی من فکر میکنم که سرمربی دسته باید اون بازی که در چمپیونات جهان میگذارد در همین بازیش سنجش کند در اینجا و با مقابل چنین دسته های پرقوت خط محافظت دقت زیادتر دادن در خود، بعد رفتی بازی باید نشان میدهد. فخر از اون میکنیم که ما ساکنان شهر دوشنبه در چنین فوتبال های بین المللی اشتراک نموده دسته کشور خود را مخلصی میکنیم. خوب، از بازی چه انتظاری داریم؟ منتخب اسپانیا دو بار شد چمپیون جهان میشه. ما باوری داریم که دسته ما هم در فوتبال غالب میبراید. واقعا دوستان عزیز وقتی میگویند که در یک چاره‌بینی خرد و بزرگ اشتراک دارند، این اصلا همان جمله هست که انا در همین تالار این شام تصدیق خود را یافته است. ببینید فاطمه بانو خردترین مخلص به دستگیری منتخب تاجیکستان آمده است. درست است فاطمه؟ اندو کس کجی تاجیکستان با پیش. تاجیکستان با پیش. اوه والا چی نتی؟ نام من محمد نصیر، این درکاس دختر من فاطمه. روی با پسرم بازی میکنند، اشتراک میکنند. ما هم اومدیم بالشکی با سایت منتخب تاجیکستان کنیم. خوب، چه انتظاری ها داریم پس از بازی؟ باور دارم که غالب میشود. خب دوستان عزیز، البته این شام منتخب تاجیکستان بدون مخلصی نمیماند. هر جایی که سعد اسماعیلوف با گروه خود هست آنجا منتخب تاجیکستان و دسته های دیگری ما البته دستگیری خواهند یافت. درست است سعد جان؟ بله، ما از فوتبال بازانی میدانزیب تاجیک باوری کامل داریم. امروز یک بازی خیلی خوب نشان میدن. بیاید یک مراتب ببینیم که شما این شام چگونه منتخب رو دستگیری میکنید. یک لحظه خواهش میکنم. خب من آماده میشویم. من این شام من همین صدا این فضا را غلغله خواهد انداخت و البته ما باوری کامل داریم که تحت همین غلغله بزرگ منتخب ما یک مقاومت سزاوار را بر اسپانیا نشان میدهد. بچه‌ها برای کار با شما. با صدا دادن سرودهای ملی بازی آغاز شد و مهمانان توپ را تحت نظارت گرفته
ҳушдор доданд ки ба тоҷикистон 2 карат чемпиони ҷаҳон ва 7 карат чемпиони аврупо омадааст. воқеан бартарии испаниҳо чандон тӯл накашид ва аллакай дар дақиқаи 8-уми бозӣ ҳисоб кушода шуд. албатта дар қиболи чунин машинаи пурқудрат муқоимат кардан мушкил буд, аммо шогирдони Пайрав Воҳидов гоҳ-гоҳ ҳуҷумҳои хавфнок анҷом медоданд, аммо на зиёда аз ин. фирӯз бекмуродов бошад сари ҳар чанд лаҳза зарбаҳои ҳарифро бармегардонид, аммо ҳеҷ имконе ҳам набуд ки Киперимо зарбаҳои сахти испаниҳоро мудом баргардонад ва то охири қисми якум боз 2 туби дигар вориди дарвозаи мо шуд. зарбаи ӯро Файзали Сардоров баргардонд ва зарбаи навбатӣ туп дар ва акнун садои хуштаки довар баланд мешавад. хуб қисми якуми бозии мунтахаби Тоҷикистони Испания ба поён мерасад. Пайрав Воҳидов шояд дар танаффус чанд ҳарфи таҳрикдиҳандаеро ёфт ки дар оғози қисми дуюми бозӣ мунтахаби мо андаке тағйир ёфт, агарчи испаниҳо дар оғоз як голи дигар ба дарвозаи мунтахаби мо заданд. дурахши мунтахаби мо чандон дароз идома накард. таи як ҳуҷуми мунтахаби Тоҷикистон испаниҳо иштибоҳан тӯбро вориди дарвозаи худ карданд. бо гузашти чанд лаҳза Самандар Ризомов голи дуюми моро ба ҳадаф расонид. баъди 2 голи хӯрда гӯё испаниҳо дигарбора ба худ омада ки таҳоҷумро сари дарвозаи Фирӯз Бекмуродов дучанд карда 5 тупи дигар ба дарвозаи мунтахаби Тоҷикистон заданд. бозӣ Пайрав Воҳидов бо баровардани бозингари изофӣ ба ҷои дарвозабон ки ин нақшро дар бештарин маврид Дилшод Саломов бозӣ мекунад, хост ҳадди ақал як голи дигар ба дарвозаи Испания бизанад. аммо хатти муҳофизаи меҳмонон ин шон хеле қавӣ буд ва бозӣ бо ҳисоби бузурги 9-2 ба нафъи меҳмонон анҷом шуд. албатта ин бозӣ як бозии санҷишӣ буд ва бозингарон шояд ангеза надоштанд, аммо ҳамин андешаро метавон нисбати дастаи Испания корбуд кард. лидерони дастаи мо Файзали Сардоров, Дилшод Саломов, Комрон Алиев ва Идрис Сардоров дар қиёс ба маҳорати дошта заифтар бозӣ карданд. бархи бозингарони дигар бошанд комилан худро дар майдон гум карданд. ба ҳар сурат ба он умед мебандем ки ин бозӣ ва бозии оянда ки бо мунтахаби нидерландҳо баргузор мегардад бозиҳои санҷишианд ва мо мунтахаби ҳақиқии худро дар ҷоми ҷаҳон хоҳем дид. хуб дӯстони азиз, албатта ҳисоби 9-2 андаке ҳисоби бузургтар аст, аммо ягон фоҷиае рух надодааст, зеро ин бозии санҷишӣ аст ва фикр дорем ки ситоди мураббиёни мунтахаби футзали Тоҷикистон дар ин бозӣ нуқсу иллатҳои дастаро бармечинанд ва дар бозии оянда ки рӯзи 8 сентябр бо дастаи Нидерландҳо баргузор мегардад, албатта бартараф хоҳанд кард ва мо комилан мунтахаби дигарро хоҳем дид. инҷо бошад барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. хайр.